Bang. Dua-duanya saya yang narik kawan. Hebek. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kono ndukur kono utawa ngarep kene. Oh, ini sana juga ada Wetrobo. Oh, buka jalan. Aman dah kawan. Huru hara. Pelan. Ya kan? Kapan? Awas ini. Loncat. Isuk nyawa anak gini lho. Manteng lho ngedep rumpon jene lho. Nyantai kawan. Awenteng wis. Nyantai. Kering ae kiper tok ing gondol iki. Kawan. Aduh. Gagal kawan. Gagal 1,5 kilo. Gede buntut kono. Lumayan ngejer wis. Yes. Pemanasan. Oke, wis. Kasih tahu. Siap. Panas tang. Ombak bawaan terus. Pindah spot dolek sing panas. Orang ayub milih panas ya. Oh, nambah situ. Ayo. Kiper ta? Kurang ajar kepiting kok. Lho alah. Ocol pisan. Peteng apa itu? Peteng abangan. Kurang ajar kepiting iki. Esenku iki kabeh arep kawan. Aduh, Peteng karo kiper. Sing ngarepe kawan. Kilo esene bentuk esene iki warnane. Lho, merah oren. Esene sembarang arep are. Oh, kepiting kayak ngene kawan. Aduh. Salah. Ngageti. Awas. Awas.
gas terus. Gas terus. Awas, gas terus. Tukang pirang kilo iki? Tukang kayaknya. Terus. Melengkung terus. Ya, jorong anu nih. Babon. Oh, nonton. Sos. Pengasapan mana iki? Alhamdulillah ya Allah. Jalur asap, jalur asap. Melek aku. Aku enak-enak scroll TikTok mau gembrata guys. Oke. Kulitnya jari ayam kenyal-kenyal. Yes. Cek. Ya nanti tak cek kawan. Terus belakang. Ya, sing turu-turu wis tangi kabeh wis. Oh, rokoknya dalah sih. Woi. Miber areke. Gerak. Kene kawan. Awas kawan. Woi. Rokok kawan, dele kawan. Culno kawan. Woi, apa kawan? mantap. Woi, sifatnya ae weh. Kurang. Nanti sah. Wis. Mantap kawan. Kok gak pasar arek liwat mang ya? Telak kawan. Telak. SN terbukti apa enggak iki? SN apa SN sih? Dono koncoku aku. SN. Dono koncoku. Itu mana berarti tenanan. Wis ta. Wis ta dono koncoku. Ya wis. Dono koncoku iki SN. Percaya ta wis? Iki SN wis percaya ta wis Jan. Guru ah. Oh iya, tak olehne maneh. Aduh. Kok kendo jarene Mas Yanto? Wis kerincing kok kendo jarene. Kate dijarno iku, Mang. Aduh kawan. Gak ditarik iki Mang ya wis empu. Ocol tok nakar titik iku. Ya, tapi ketang telak iku, Mang. Ketang enggak, telak. kar titik, gak telak. Telak ya? Enggak. Iku. Jero ne ta? Heeh. Oh. Iku kate ocol. Gak ikuan iku ya, apa? Angel. Alet itu. Iya. Duh, ngene tok ae ocol. Wes percaya wis ya sene ya. Percaya sene ya. Wis sik durung. Durung tau. Sik durung jarene kurang situk. baik. Pembuktiannya kurang situk sian. Sak kilo setengah wingi ya. Iya ya. Baik. Wis asli melek iki wis, melek kabeh iki wis. Wayahe iki wis. Aduh. Kawan. Ya, foto dulu. Tuh. Dem. Mau manas tapi. Strek kok gak pas liwat iki Mang. Pas liwat wae miber mang lak lungan seru sih bengok-bengok. Miber. Ndi? Tukang mana dah? Duduk. Oh. Iya. Loh.
Gorong amis kawan. Mas, Gorong amis kawan. kata-kata hari ini. Yes, begitulah. Ya begitulah. Kita coba lagi. Jangan menyerah. Berarti kurang gede oleh kawan. Iya, nanti Kurang diganti gede ya. ukurannya. Ukurannya saya sih kurang gede ikannya. Macet bakaran ae wis ngene are. Kurang tua. Oh, kok oleh iso video. Ndi? Video. Ndi? Oleh ta? Kok narik yo. Ndi? Ndi bolo? Iko yo. Katene ta yo. Oh, enggak. Aduh. Mas, pancingnya. Santai kawan. Kerincingnya kawan. Kerincingnya. Tak aman nih. Ya, rapat terus. Titik. Ini kawan. Rapat terus kawan. Nak dini di. Iki disari. Ber kawan. Jaduk. Nyerah. Kenyang ke, diserah kan enggak. Kan pancingnya diserno. Langsung tarik nih. Tuh. Alhamdulillah. Pinggir kawan. Mantap kawan. Tarikan kawan. Itu loh. Tuh, ngeri kawan. Oh. Hampir loh ngocel kat ini. Ngene emang aku sing narik, gak kerekam. Aduh kawan. Bingung Pak. Tadi ngangkat. Aduh kawan, hak ini kawan. Yo. Lebih toko botol kawan, yang kene si kari milky kawan. Anu, satu ke, ini kendate. Kau. Aduh. Kendate dijogok kawan, kawan. Gondole asli lho. Guyon mek ngesut cering mengarep. Tak tarik mengarep iku mang. Tuh, sambitan kawan. Ngerekam ta iki Mas? Iya. Oke. Saya yang narik kawan ini kawan. Saya yang narik ini. Ini saya yang narik ini. Ini saya yang narik kawan. Ya. Oleh izin teko sing duwe mancing. Gak bayar, gratis. Sekarang jarane yo. Terus ya. Sing narik kawan. Si kari milky. Raja babon nih si kari milky. Oke, masuk awes. Masuk, mantep. Rasanya sih ya apa rasanya? Hebek. Aduh. Wes liane sambat kabeh, diambiti kabeh. Oke. Mulai. Ayo. Sambat ayo, apa tak dokang? Maju mrene kok. Ndi? Mau apa nih? Iwak. Angkat siapa? Angkat siapa? Ya mrene. Iku angkat siapa? Sing dawa. Ndi? Ini bertangga iki. Waduh, awas miber lo. Kejadian terulang lo. Juga mana? Oh, spesialis. Mrene geser mrene.
Spesialis. Spesialis. Ngomong aku. Ngomong Spesialis sih. Kalah wis. Spesialis sih wis. Nek mau gak ucul ngono ya. Sejuk. Nantang. Nah. Masih cilik tapi ya waduh barange. Spesialis. Spesialis iki lho. Tapi gede-gede. Loh. Sak sandal iki. Singkat padat spesialis. Yes. Wes, Alhamdulillah. kokot mulai bolo. Alhamdulillah. Wis jam pukul setengah papat. Jam pukul. Tambangan tutup. Mantap, bau-bau pe. Hasil akhir kawan. Lah apa iku? Mantap kawan, hasil akhir. Dino sore tanggal rodok bengi taman kate tutup ya.